Дроболорун нюрболуһун олуқтоқтора, ботон COVID-19 билиңедылытын бара турар. Огнан баран бу май 12 сыгылатыттан республика бытыгар бихеха баланатон постепенной балана режимы чепчатилер кирдилер. Ол курдук баланы бихеге отон оруйоммутыгар билигин бары магахыннар, онна рынок, торговый центрдар үлелиллер, ол гынан бары хим бир туох средства индивидуальной защиты, то есть маска, кетехине, перчаткалахы жагын хим бир салганан барар. Туох бу апрель 15 жылатыттан бунюрба улугугар республика тахаттан барта көрдон кеге кирен самоизоляцияны астылар. Онтон билигин баланы хүрбе бес кихите даганы самоизоляцияга хытар. Онна баланы бу отон пока бүкүнгө 412 анализ коракка барды. Онна баланы тон бүгүн бар быт хеттон анализтан уратылар бар оңолу буттар отрицательный. Онтон бүгүн бар быт анализтар түмүктері хасын өйүн биллие. Онна этеметтен бу Илдархан урагардаганы, онна бу оруйон жахалтатын ага бахалыгын распоряжение тыгар таксиннан межмуниципальный такси аяна отут бирис майгадылы тоқтутуллу бутун үрдүнен. Бу таксилар уже хырыларын сагалан эреллер. Оны балланы оттон хиги бары биле истехил жагат Жокускайга күнайы отут көрдөн ырыак саңа булулла тураллар. Олаты баланы Жокускайга оттон ылжарки улусага да хылжар болуын хөп. Олхин бу Жокускайтан келер жоннорго, мен особенно бу хөмөлөтнен көтен келер жоннорго тух обращайся к немете. Бу келем бараңыт 14 күн самоизоляцияга жегатер олорун ден. То есть бу биги баланы бәбит жоннор бутун, тахнагы ыллар бутун, коллегалар бутун, бу баланы хиге көннөрү баланы ол вируса носительді боллаққытына бу жоннор ырытыннар бат курдук. Қолы бір баланы бу аспыт неделяға ровно 10 мая, 9 майга манна санавиацияның инфарктан бар быт кихини, 10 майга экстренный извещение кальбите кораттан, пневмония ден, оны баллағына подозрение на COVID-19 ден. Оны қолы бір бир кихи контага 200 кихини бихи выявляйды аты бұд. Ол аты баланы бір өлжі бұд кихи кәлі контактнайдар бұд нахал бақтар. Онтон баланы бихиға обсерватор бұд ұрыйон мұтыр бары соға 115 местелях. Онын баланы бұл бихиге обсерваторға дағыны контактнайдар келерер кыға хоқ бола бұд. Онын баланы бәйіне қарыстаны қайын, оны тулалыр жоннор бұтын қарыстыған. Оны бұл бейеқі балағаны бұл 15 чығылаттан, уже хасыңыттан, етені күнгі бір вақты жоннора временный изоляторға керектәқтір. То есть бұл бейеқі нүрбаға олорор на күнгі өлелер жоннор. Онны күн. Онны баланы временный изоляторыме үйі оңырды бұт, еті гостиница Алроса, көрдін 9 местелях. Оны техникум общежитета манна нүрбаға, оны марха интернатыгар. Отын балан биге баланы бу мантан баланы куттаны хоқтақпыд бу обсерватор болбатақ, контактақтыр дағаны, оны баланы тух подозрение лақты жоннор болбатақ, кенелер доробай манна нүрбаға биге отты бұтыр олар бұд жонноры, етена күнгі балағына ғырыны келер бәт тұхыттан, кенелер 10 күнге манна местелергер изоляциялатан бараннар на күнге көтітеллер. Оны бұл нәхілене төхіпкі өйден надетіне, тух бұқаннада бар батақ, тух маннаңы бейгі бәбіт жоннор бұт болалар. Отын болан нүрбаға пропискала харәрі кораққа көспет жонноры бейгі оннықтары ол изоляторға келер бәппет. Оны тұны тух эти таксиннан хыджағын өсі түгілі болағына әтәбін 31 майгадылы бабуллан турар. Onun bahalısda taksinden hıljargıtın, kelergıtın, barargıtın олық тоқтотun gen. Ити баланы биге территория бітігер, орыйому территория тігер, COVID-19 келер бәт тұхыттан. Онытын өлжіман
Хөтөллүмәң бары доробай болуағын дем.